Hi mayam bakurum Jerry. Welcome back to my channel Baby Rose ki Wari. Ngasi gi episode se aina hapchari se akoi gi face oil massage. Face oil massage se wrinkle-free, anti-aging, aduga mai se nauna lainingai glowing. Ahambada aina si utliba aina si oil se isana semjabane sidai aina happy se sea buckthorn oil Ladakh tagi aduga avocado oil si avocado se mai yamna phai adui matungda aina hapado apricot oil si su yamna phai ko habidi anti-aging ke ka loina mak yawe sigi remedy sida aduga coconut oil su hape ado coconut oil di ais de se yaram dre coconut oil dusu Kerala dagini organic aduga yamna phai ado si se aina huse kucha dori se mayamda ai se nungti gi every alternate day na traga nungti jagi ai mai se massage tawe ado howrasi mayam yamna lai si se glowing skin aduga anti-aging free wrinkle free ko massage tawragadi ado si se ai yamna yaurambane husik loishalak-tore adugi ai loidringai da mayamda uchagena ai se video se semjabani ko ai mai se ai yari gai natural adum thamna bo hotnai Cetaphil su ai seasonai marak ta aduga yari gai di sigi thau se adum seasonai ko hamda thau se khara tairani mai se da manam nungshi bane amna mai se da khara nanbirani tapna dab all over your face aduga laibak kaika da hap matung da mai se kuchna sur nairaga khutse warm ohen ba habidi akoi natural warm se tawraga mai se da muk tapna thambira matung da tapna massage lo hobiba sigi warmth if you get this warmth it's very good got natural heat to aduga ahambada first exercise da kubi anisina koi sigi temple koki temple sida thamaga laibak se tapna chingthokpiba si sina koi laibak tingnaba ko laibak se pasana tingaga khuidaningai ado koi tension layraga di laibak si su khujan ba koi ni laibak shukpa do adu tawraga di wrinkle thuna lakani aduna adu tawbidaba ado si tawbul lorakanda ani shubada koigi pishum akoigi eye mathak sida koiga droopy orak pa haibam lay ko khuidarak pa haibam lay adu do khuidaningai si se chingkhat pa se yamna phai akoigi eyes se akoigi ahan orakanda di mid si su khara droopy orai ko aduna sigi droopy oidaningai sigi eyebrow massage to yamna kane ko it affects the whole thing aduga mai de yawo muscle mayam se akoi kaugalle haba means gym this hanai gym chali hapchang sajen tawe do mai de so koi muscles mayam yawi se si kau taba adui matungda eyebrows lower matungda khoi gi eyebrows ki makha da muscle macha ma yawu do adu do massage se phasana tawiba mapanum da haidaraga sisna khoi gi mid na yam tingi ko si gi face massage se koina isada su tawba yai aduga mingonda su tawbiba yai aduga blood circulation shu phasana changi aduga blood circulation do phasana mai da phasana kargadi mai se glow layba aduga lohongadaba mi habidi lohongadaba mi laydana makeup tawbiba chatpa myam do aduda su happy tawbiba yai ko kem kaide adu mid makhala ani se mid makha se koi dark circle puffy eyes mayam lego ai di amna puffy oi ai gi mid se ising yam thaktragadi aduna si aina tawriba si ki exercise se si ki massage se ai ngonda di amna helpful oi habidi koi puffy eyes laiteningai adu mayam su si se tawbiyo puffy eyes dark circle leiba mayam makhagani step by step lak pani ko mayam uragadi laibak loigre akoigi eyebrows loigre mid ki mathak loigre adu matunda mid makha mid makha loigre aduga naton laani naton jisu akoigi naton ga nakong ga se chahi yangkhali gai chokthore hai ko aduna massage adum tawba aduga sigi massage se nupa nupi laite nupa dasu tawba yai angang macha da bak tawbiba yai ko angang macha hekta habidi
ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯗꯣ ꯁꯦꯞ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯒꯗꯤ ꯕꯦꯕꯤ ꯑꯣꯏꯜ ꯇꯩꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯀꯜꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ cheek boneꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ cheek boneꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ highlight ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ blush ꯄꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ cheek boneꯁꯤꯗ ꯇꯞꯅ ꯍꯥꯏꯒꯠꯄꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯞꯅ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯁꯦ at least ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯅꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯆꯍꯤ 8-9 ꯁꯨꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯍꯧꯖꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯖ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯁꯦꯝꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯆꯤꯛ ꯕꯣꯟ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯣ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯖꯣ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯕꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯅꯤꯡꯔꯣꯝꯗ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯤꯕ ꯁꯥꯡꯅ ꯁꯇ꯭ꯔꯣꯛꯁꯦ ꯂꯣꯡ ꯁꯇ꯭ꯔꯣꯛꯇ ꯁꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯍꯟ ꯑꯉꯥꯡ ꯏꯄꯥ ꯏꯕꯦꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯍꯟ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯁꯦꯟ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯔꯨꯝꯁꯦ ꯅꯥꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯒꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯔꯨꯝꯁꯤ ꯃꯅꯤꯡꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯃꯁꯥꯖ pibba it activates your nerve systems ko nerve system mayamdo koi sindi nauri loinamak activate tarakani aduga ngaksam mayasa sang na puthariba aina puthari sumaina si se nutigi 10 minutes 5 minutes lawthoga tawbiyu ko isagi matam lawthokpada kemda kaiba laite take care tawbagi aduga ngaksam da tawba matamda ngaksam mathaksida haigatpiba haidalaba aduga amuk last da akoigi double chin lairagadi aina tawdise se khunam sina double chin hek makhasida saina stroke mathak makha chatlaga tawbiba siso akoigi jaw line phajarakani aduga double chin laiba myamsu avoid tarakani ado sise mayam try tawbiyo aduga mayam try taraga comments ta hangbiro atop makhan exercise lairagadi anayek lairaga sum haibiro ai namigai exercise takcharake loina makki aduga last da mai se pura chingkhat piba mathakta aduga mai se silor matamda sarum tawraga mai se yamna nungai bane like it warms akoigi exercise tawda warm up tawda adumaina adugi feel tawbane like mathakta chingkhat pire adu mayam sise try tawbiyo aduga aigi channel so subscribe tawbiro like tawbiro comments ta haibiro sigi disida loisanjarage